မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟာအခုကကျွန်တော်ကဒီအာရှတိုက်ဖက်ကနေဥရောပတိုက်ဖက်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်ဒီ ferry water ferry အစီအမဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကကျွန်တော် ferry ပေါ်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာလူတွေများနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးတော့ပဲတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုကရှေ့မှာက ferry ရဲ့အောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ferry ကကြီးပါကျွန်တော်ဒီဩစတြေးလျမှာဆိုရင်စစ်နီမှာဒီ Sakula Kia နေလို့သွားတဲ့ဒီ ferry ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ဒီ Harper Bridge တို့အောက်ကနေသွားတဲ့ဟာဒီဒါကတော့သူတို့ coffee ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ချိုင်း coffee အကုန်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ်ထက်တက်ကြည့်ပါမယ်ဒါတော့အပေါ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်လိုင်းကတော်တော်များပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လမ်းတော့မှမနေ့ရှောင်နေရပါတယ်လိုင်းရှိပါတယ်teşekkür ederim yeah thank you teşekkürဒါတော့ ferry ပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ထက်ကိုတက်ပါမယ်အပေါ်ဆုံးထက်ကိုโอเคဒါအပေါ်တက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့အပေါ်ဒါဒီနေ့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့အတွက်အပြင်မှာစီးလို့ရပါတယ် က
ကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်နေရတာကဥရောပတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Ama görmüştüm. Soruyorum var mı diyor ya. Hayır çalacağım olacağım oğlum. Lazım olacak. ဒါတွေကဒီမှာ ferry gate တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ ferry gate တွေကသူတို့ရဲ့မှတ်တိုင်ရေပေါ်မှတ်တိုင်အသီးသီးကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလှိုင်းများပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ကိုလူးပါတယ်ဟာ Yine çıkıyorlar. Biraz aşağıda mı? အခုသွားနေပါပြီဟာ Alınmaz oğlum. 700 almayanı dövüyorlar. Evet. Mahallede. 700 lira oğlum ne 800? Değerli yolcularımız, vapur iskeleye yanaşırken lütfen halat mahaline girmeyiniz. İnişlerinizi mutlaka yolcu rampası üzerinden yapınız ve dikkatli olunuz. Yolculuk süresince çocuklarınızı yanınızdan ayırmayınız. Can yelekleriniz koltukların altında ve can yeleği dolaplarındadır. Lütfen çevremizin ve denizlerimizin temizliğine özen gösteriniz ve çöplerinizi denize atmayınız. Ayrıca geminin kapalı ve açık alanlarında sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatır iyi yolculuklar dileriz. Dear passengers, please do not enter the ropeway area while the ship is approaching the pier. Make sure to disembark from the passenger ramps and be careful. Do not leave your children with you during the travel. Life jackets are under the seats and in the life jacket lockers. Please take care of the cleanliness of our environment and seas and do not throw your garbage into the sea. We would like to remind you that smoking is prohibited in indoor and ရှေ့မှာပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးဖြစ်ပါတယ် Baş parçadaki yolcularımız hava muhalefeti sebebiyle serpintiyle ıslanabilirsiniz. Hava muhalefeti sebebiyle serpintiden ıslanabilirsiniz. Bilginize Dileriz. Dear passengers, we would like to remind you that smoking is prohibited indoor and ဒီ outdoor မှာ areas. ရှေ့မှာမြင်နေရတာကကျွန်တော်တို့ We wish you a nice day. ဂလန်တာတာဝါဖြစ်ပါတယ် Sanırlar mı? လိုင်းကဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေရေလိုင်းရေရိုက်တာတော့မှကျွန်တော်အပေါ်ထက်ထိရေလာဆင်းပါတယ်ခင်ဗျာ İlk defa bu လိုင်းရှိပါတယ်ဟိုလိုင်းရှိပါတယ်လိုက်တော်ကြီးပါတယ် bayağı şeymiş ya. Arda bu kadar sallanmıyor. Arda beni şöyle hastane.ဟုတ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာတွေ့နေတာဒါမေဒန်တာဝါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက Baba adama တင်မောတွေကိုအခွန်ကောက်တာပါအရင်ခေတ်က ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမြင်လိုက်ရကြံခဲ့တာကတော့သူကဟိုပါအာရှတိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါအာဇီယံလေးတွေက ဒီဘက်ချမ်းမှာကဒါအာရှတိုက်ပါဒီဘက်ရှေ့မှာမြင်နေရတာတော့ဥရောပတိုက်ဖြစ်ပါတယ် İnmeyin. Burası sayılır. Burada kalalım mı? İranur. İranur.
လှိုင်းကြီးပါတယ်ဟာဟိုရှိမှမြင်နေရတာဒီကလန်တာ pot ပါကလန်တာ pot ပြီးတော့ဟိုရှိမှမြင်ရတာက Istanbul Modern ပါ Modern ဒီမှာ shopping center တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောက်ဆင်းကြည့်ပါ Okay, teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Güzel çıkıyor mu? Bakayım. Ela bir de çekiyor şunlarla. Gel. Bir de atarsın. Aa, var. Sarıydı. Evet. Ya bir dur bir çek. Ya bir dur. Giderken dur. Ya nereden göster? Sen dur. Ay kapağını da al şunu.အခုက Karakuri ဘူတာ station ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ Immunity လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Niye korktun? Güzel bu böyle. Dur niye korktun? Dur bakayım sen. Bu korkmuyor bence de bu babası. ဒီမှာလူတွေကိုအရင်ဒီမှာဆင်းတဲ့သူတွေချပါမယ်ချပြီးတော့ပြီးရင်တော့လူတွေတင်ပြီးတော့ Immunity ကိုသွားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Geldik zaten. Lütfen iskeleye yanaşırken Polat Mahalli'ne girmeyiniz. İçerisinde mutlaka yolcu
Üşüdünüz mü?အာရှတိုက်ကနေဥရောပတိုက်ဖက်ကိုရောက်ပါပြီ ခရက်ခွေးပါ ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ် station ထပ်စီးပါမယ်ခင်ဗျအဆင်သေးပါဘူး Dışarıda nereden geliyor? Nereden olacak? Diyorum ya yıkamadan bir şey giydirin. Tamam, sen otur ve geliyorum. Beni bırakabilirsin. İlacı kessin işte tamam merak etme onun etkisi gider ya. Ya işte adam sana güya kendince rahatlatacağım falan zannediyor. ဟုတ်ကဲ့သူကပြတ်ထွက်ပါပြီ Ya şimdi bak kalkıyorsun gittin geldin elhamdülillah. Yani sen şimdi de ne olacak biliyor musun? Sen hareket ettikçe gidecek onun esintileri açılacaksın yavaş 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 yavaş. Öyle değil mi?
Değerli yolcularımız, vapur iskeleye yanaşırken lütfen halat mahaline girmeyiniz. İnişlerinizi mutlaka yolcu rampası üzerinden yapınız ve dikkatli olunuz. Yolculuk süresinde çocuklarınızı yanınızdan ayırmayınız. Can yelekleriniz koltukların altında ve can yelek အခုရှိမှမြင်နေရတာကဒီကလန်တာ bridge ဖြစ်ပါတယ် temizliğine özen gösteriniz ve çöplerinizi ဒါ Istanbul မှာတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ခီးသွားအဲ့တဲ့တွေလည်းဒီဟိုအီမီနူနူကိုရောက်ရင်ဒီတရားကိုတစ်ခါတော့လူတိုင်းကဖျက်လျှောက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ Please do not enter the ropeway area while the ship is approaching the pier. Make sure to disembark from the passenger ramp and be careful. Do not leave your children with you during the travel. Life jackets are under the seats and in the life jacket lockers. Please take care of the cleanliness of our environment and seas and do not throw your garbage into the sea. We would like to remind you that smoking is prohibited in indoor and outdoor areas of the vessel, and we wish you a safe trip. Değerli yolcularımız, ilgili kanun gereğince geminin kapalı ve açık alanlarında sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatır, iyi günler dileriz. Dear passengers, we would like to remind you that smoking is prohibited in indoor and outdoor areas of the vessel in accordance with the relevant law. We wish you a nice day. Değerli yolcularımız, lütfen yeni iskeleye yanaşırken halat mahalline girmeyiniz. İnişlerinizi mutlaka yolcu rampası üzerinden yapınız ve dikkatli olunuz. İyi günler dileriz. Dear passengers, please do not enter to the rope area while the vessel is approaching to the pier. Be sure to exit from the passenger ramp carefully. We wish you a nice day. Okay အခုကဥရောပအာရှတိုက်ဖက်ကနေဥရောပတိုက်ဖက်ချမ်းကိုဖယ်ရီနဲ့ကူးလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအီမီနူနူကိုရောက်ပါပြီဒီဖယ်ရီကတခြားကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအီမီနူနူမှာပဲဒီမှာဆင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဖယ်ရီကနေဆင်းဖို့စောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်Nešto vidi što mi ostalo. Hvala ti još. A zagrio se mali pravo. Kao jeli futbal ili ništa? Bir yolcusu kalması lütfen.ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုပ်ပေးပါမယ်
ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါစေ Ülkemizden iktidar tekerleri yapılmaktadır. We are making a non-stop bus tour. We are following European side coast all the way and Asian side coast all the way next. Sayın yolcularımız, Boğaz'ın her iki yakasına